Hello everyone, welcome back. Mayang ngasi di ko pork ka soibumga thongduni ba aduga ai sale bi chalukige aduga thongbu do mathang ulake yengminase. Adu timing se nuong jisu salakpini mi. Aduga weather ji ga chap chana done ba aina ji thongdori ba sa se ado thongba ke ka do mathang ulagi yengminase to weather ji urba. Nuong jar jar mangjalakpini mi adu chuthare to nuong se. Aduga sida pork leire. Aduga sina soibum leire. Aduga changda machal singdo du se loi leire ko ama thau hijal se adu ngasi di pok thong buje ai thau haira thong ge na adu gi ne bo thau ngor go ine thong ge na ngai di thong de na adu loi marui marang ke ka loi hapsal le adu hojik sing ga chanam go hapsal je adu ga nga tang ngor se ko adu ga si ki tang jalak ko da de da kri soibum ju hapa ngau de ne bo ko si si di nga tang mai ot pi ni Aduh sida leire machal crab chala se aduh semain kita ole ko aduga soibum hap chala je aduga soibum hap chala ngatang on ba ko aduh magi mahi jing du dum thon bai dai ba ko kitang to la ni aduga dum pork se hap khadam ne ba ko pork se leire se hap chala se Aduh hojik se moro ke ka machu ke ka loi hap hor je ba ko aduh alu mani sojel leina adu do hap hor je aduh semain kadang ot khai ba ko aduh mai hapsal lani duka dong khumjal laga pressure cooker dam kam thok raje ba ko aduh chana jang gi tum hap hor je aduh whistle je pressure cooker je ka tara mu kam tho aje ba ko aduh hang tor ko sumai le me aduh preparation kudi ma loin loire adu mabani channel adu mabani video di yaar le ne ko adu ai link to description da pam mage adu mayam full enjoy to biro kumji mayam mayam si ma khoi na pule mayam oka soibum thong ne ko adu mayam dang je yam hau hen jang ne ko sa da su ko adu mayam yang se